Iyi ni radiyo BBC gahuza miryango ivugira irondero kuri metero 19, 25, 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi, muri kumwe na Mark Niyonkuru. Amahoro mwese muteze amatwi BBC gahuza miryango. Turi ku itariki 16 z'ukwezi k'umunani mu mwaka wa 2022. Izi ni ingingo nkuru zigize amakuru yacu. Uwahoze ari cegera c'umushikiranganje wa mbere Raila Odinga yatsinzwe amatora y'umukuru w'igihugu, yavuze ko urunani rwiwe rugiye kuja muri sentare ruhakana ivyavuye mu matora. Mu Rwanda hatanguye uyu munsi barura rusangi canke rusansuma kw'abanyagihugu mu Kirundi. Leta zunze ubumwe za Amerika yafatiye ibihano abategetsi benshi muri Liberia bijanye n'ivyagiriji vy'ubunyonyezi. Tubafitiye n'ikinamico urunana muri aya makuru hagarikiwe na Prudence Ngiyumva. Ndasubiye kubaramutsa amahoro mwese. Reka aya makuru tuyahere muri Kenya. Umurongozi atavuga rumwe na leta Raila Odinga yahakanye ivyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu yatumye atsindwa gato na William Ruto. Mu kiganiro n'abamenyesha makuru yavuze ko ivyavuye mu matora biteye kubiri n'amategeko, yongera avuga ko agiye kuja muri sentare. Odinga yaneguye umukuru w'akanama kajejwe amatora kubona yarashikirije ivyavuye mu matora naho abakomiseri benshi batari bahurije ku vyavuye mu matora. Mu kanya navuganye na Seriac Muhawe nayo akurikirana aya matora kuva atangura, nkaba natanguye kumubaza ico Raila Odinga yavuze uyu munsi kuvyerekeye ivyavuye mu matora. Raila Odinga yashimikiye hanini ku kanama kajeje gutegura amatora IBC n'ukarongoye Wafula Chebukati yagirije gufata ingingo zitumvikanywe ko na bose. Yavuze ko mu bisanzwe ako kanama kemeza ingingo kaba kumvikanye ko bose uko arindwi baba bamaze kuzumvikana ko bitagenze uko ngo hakaba ugutora. Ibyo rero byose ngo ntibyabaye, bituma rero bane kundwi baca biyonjorora. Odinga yavuze ko ibyashikirijwe na Chebukati bitegezwa guteshwa agaciro. Ibiharuro byashikirijwe na Chebukati nta gaciro bifise kandi n'imfagusa, kandi bitegerezwa guteshwa agaciro na sentare. Ku bwacu rero mu mategeko nta watsinze abibereye yatangajwe, nta n'umukuru w'igihugu yatowe ahari. Ibyo Chebukati yatangaje yitwa ko ari ugutangaza uwatsinze n'ubusa. Muri kahise harabaye imishamirano ivuye ku kutemera ivyavuye mu matora. Bwana Odinga yavuze ko ivyatangajwe n'umukuru wa komisiyo y'amatora bibangamiye umutekano. Yabisobanuye gute? Odinga yatijemwo ibyabaye inyuma y'amatora yo mu 2007 aho abantu batanye mu mitwe, inganda ziratikira. Aha mbere umuntu yoca yibutsa ko Perezida Uhuru Kenyatta n'icegera ciwe William Ruto bari kubera ivyo byabaye bagirijwe ubwicanyi baranashengezwa irahe, ariko urwo banza rukaba rwarahezwe. Aha rero yahamagariye abanyagihugu gutekana, ariko yagiriza Chebukati ko ashobora guta igihugu mu kaga. He acted with gross impunity yakoze yeruye nk'ubudashobora guhanwa, hanyuma yirengagiza ataca asize ibwirizwa nshingiro n'amategeko yacu. Yari gushobora gusuka igihugu cacu mu kajagari iyo abadushigikiye batigumya bikomeye. Ubwo bweruzi no kubona ko atacomuhana bishobora kugeramira umutekano w'igihugu cacu. Si twebwe twemeza niba Chebukati yarakoze icaha, ivyo tubirekeye inzego zibijejwe. We leave that determination to the appropriate authorities. Ko Bwana Ruto yatangajwe nk'uwatsinze amatora, none Odinga akaba yatangaje ku mugaragaro ko atemera ivyayavuyemwo, ubu hagiye gukurikira iki? Mu gihe Raila
Odinga nabo bari kumwe bofata ingingo yo kwitura ubutungane kubera urumva bamaze kuvuga ko batemera ibyo akanama kaje gutegura amatora kashikirije bategezwa kubikora mu misi indwi no kuvuga guhera ejo akanama kashikirije ibyayavuyemo. Sentare nayo ifise imisi 14 yo kwikweza urwo rubanza hanyuma ikaruca inyuma y'imisi 21 uhereye igihe barushikirije sentare. Mu gihe rero ibyashikirijwe n'akanama kaje gutegura amatora byoteshwa agaciro na sentare, aya ni matora yocaba mu kiringo c'imisi 60. Hanyuma none gushika ubu umutekano wifashe gute muri rusangi mu gihugu? Gushika ubu umutekano wifashe neza muri Kisumu aho Raila Odinga aturuka. Ejo niho habaye gucaka kugira nk'imyerekano, abapolisi barababuza. Uyu munsi rero ngo haragahengwe mu gitondo ho hari abantu bari batinye kuja mu mabarabara, ariko igihe bumviye ibyo Raila Odinga ashikirije bamwe batangura kuja mu mabarabara barugurura. Aho rero ni mu gihe Eldoret aho ahava William Ruto akanama kaje gutegura amatora katangaje ko ari we yatsinze ayo matora. Bari mu misi mikuru mbere ngo akaba yari yatumiye abanyagihugu baba begereye ahasanzwe ku muhaniwe. Hanyuma rero nkangaye Nairobi wabona yuko naho nyene hamwe kuva mu gitondo hari abatari buguruye, ukabona ko n'imodoka atari nyinshi mu mabarabara, ariko muri rusangi umutekano wifashe neza. Arakoze Siriake Muhawe nayo. Tukiri muri Kenya, umunyakenya yari mu barongozi bajeje amatora yabuzwe irengero ku munsi wa kabiri nyuma y'amatora yatowe yapfuye. Ikiziga ca Daniel Mbolu catowe hafi y'umusozi Kilimanjaro kure cane y'umugwa mukuru Nairobi aho yaratuye. Naho ahanini aya matora ya mbere abaye mu mutuzo muri kahise ka Kenya, umukuru w'akanama kajeje amatora Wafula Chebukati yavuze ko abandi bakozi bako kanama bahagaritswe hadakurikijwe amategeko, kanategwa ubwoba canke mbere bakanategwa ubwoba canke mbere bakanasindikarizwa amagara. Tubandanirize aya makuru muri Ukraine. Ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bw'Uburusiya bwamenyesheje ko bumwe mu bubiko bw'ibigwanisho muri Crimea bwarashwe n'abononyi. Ibisasu vyaturikiye hafi y'igisagara Danzoyi zononye inyubako ifasha abanyagihugu, bituma abantu 2,000 baba hafi bimugwa. Abarongozi bashizeho n'Uburusiya bashize mu bihe bidasanzwe uburaruko bw'iryo zinga. Haheze indwi imwe ikibuga c'indege ca gisirikare muri Crimea burashwe. Uyu munsi hatanguye kwiyamamariza ikibanza c'umukuru w'igihugu muri Brazil, aho amatora yitezwe itariki 2 z'ukwezi kw'icumi. Jair Bolsonaro arongoye igihugu ari imbere y'uwahoze atwara Brazil Luiz Inácio Lula da Silva. Umunyamakuru Kate Watson mu bumanuko bwa Amerika yakurikiranye ukwiyamamaza kwa Bolsonaro, araheza aduteguje inkuru mushikizwa na Felin Gakwaya. Hari impamvu Jair Bolsonaro yahisemo kuza hano uyu munsi. Uyu ni umujyi yaterewemo icyuma igihe yiyamamarizaga mu matora yo mu 2018, ahantu yavuze yuko yongeye kuvukira. Hagati aho Lula we arasura uruganda rukora imodoka za Volkswagen, aho ashimangira ko atabanduka ku mizi yaho yakoreraga akazi ko gukora ibyuma mu mujyi wa Sao Paulo. Ijanisha mwibarura rishya riragaragaza Lula ari ku isonga n'amajwi 48%, Bolsonaro we ari ku majwi 32%, ariko abo bagabo bombi bakaba bafite ibinego byinshi mu gihugu kirimo abantu bafite imitekerereze inyuranye cyane. Ibi byumweru biri imbere rero bigiye kuba mu rusaku rwinshi, rumwe rushingiye kuri politike, urundi ku miterere y'umuntu ku giti cye, mu gihe abiyamamaza bazaba bashakisha ababatora. Niba nta urengeje amajwi 50%, ubwo hazaba icyiciro cya kabiri cy'amatora mu mpera z'ukwezi kwa 10.
leta zunze ubumwe za Amerika yafatiye ibihano abategetsi benshi bo muri Liberia bijanye muri ambabarira leta zunze ubumwe za Amerika yafatiye ibihano abategetsi benshi bo muri Liberia bijanye n'ivyagirizi vy'ubunyonyezi. Abo vyerekeye harimwo Nathaniel McGill, umushikiranganji ajejwe ibikorwa vya leta. Itangazo ryavuye mu bushikiranganji bw'ikigega ca leta muri Amerika buvuga yuko abo bantu bafatiwe ibihano ahanini ku vyo bagiriza bijanye n'ubunyonyezi. Muri abo hakaba harimwo bwana Gilles yakiriye ibiturire bamwagiriza kubera bavuga ko yafashe bijanye n'amasoko ya leta. Abandi n'umushingwamanza mukuru wa Republika muri Liberia hamwe n'abandi batandukanye. Abanyaliberia bakaba barindiriye kuraba ko President George Weah afatira ingingo abo bategetsi. Iyi ni BBC Gahuza Miryango ivugira i Londres mu Bwongereza. Mushobora kudukurikira kandi kuri Kisoro FM mu manuko bwa Uganda canke mukadukurikira kuri Facebook. BBC Gahuza Miryango Igoma ni kuri FM 93 n'ibice 8. Uyu munsi abanyamerika bo muri leta ya Wyoming barita amatora y'ibanze afatwa nk'igipimo c'ukungene Donald Trump aguma akundwa. Liz Cheney, umwe muri bake b'abanyarepublika bahoze banegura cane Donald Trump, ari mu baza kwitoza, akaba higanwa n'ukunzwe na Trump cane yitwa Harriet Eggman. Umunyamakuru wa BBC yakurikiranye iyo nkuru avuga ko Liz Cheney bimugoye cane guhinduza abademokrate bamusaba ko aja mu Republika kugira ashobore kwitoza. Sewe Rick Cheney yari yavuze yuko Trump yabaye akaga gakomeye kuri Amerika muri kahise kayo. Tuje mu Rwanda. Mu Rwanda uyu munsi hatanguye ibarura rusange rya gatanu kuva rikaba rigira gatanu. Ibarura rya mbere rikaba ryabaye mu 1978. Ibarura bigaragaza ko ico gihe u Rwanda rwari rutuwe n'abantu miliyoni 4.8. Ibarura rya kane naryo ryabaye mu mwaka wa 2012 ryagaragaje ko u Rwanda rutuwe n'abantu miliyoni 10 n'igice. Imibare ikaba igaragaza ko u Rwanda ari igihugu ca kabiri gituwe cane muri Afrika. Inkuru irambuye mushikirizwa na Jean Claude Mwambutsa. Iri barura rusange rigomba kugera muri buri rugo ni irya gatanu rikurikira iryabanjije yose ryabaye mu mwaka wa 1978. Nta rupapuro ruzakoreshwa mu ikusanyamakuru kuko buri mukarani yitwaje telefone ngendanwa cyangwa smartphone ari nayo imufasha kubika amakuru yakiriye. Si henshi mu mujyi wa Kigali abakarani bazagira amahirwe yo gusanga mu rugo bene rwo kubera ko abenshi bazindukira mu mirimo. Gusa umuntu mukuru wasigaye mu rugo ashobora gutanga amakuru mu gihe afite yizewe. Ikigo gishinzwe ibarura kivuga ko amakuru asabwa ari ayo kumenya ikigero cy'imyaka cy'abagize umuryango, kumenya niba barashatse cyangwa ari ingaragu, batunze itumanaho rigezweho cyangwa se niba bashobora kubona internet. Mu gihe ibarura ari igikorwa gikomeye, hari benshi banenze ko ritasobanuwe cyane. Ngo hari abaturage bikanze ko aya makuru ashobora kwifashishwa abaturage basoreshwa by'umurengera cyangwa se akaziyambazwa abaturage bashyirwa mu byiciro. Gusa ubwo yari kuri televiziyo y'igihugu ejo ku mugoroba, umuyobozi w'ikigo gishinzwe ibarurishamo imbare Yusuf Murangwa yavuze ko amakuru azegeranywa atagamijwe ibyo byombi, kandi ko raporo ya nyuma izatangazwa mu buryo bwa rusange, ko itazagaragaza amakuru y'umuturage ku giti cye. Iri barura rusange rya gatanu riteganijwe ko rizatwara akayabo kuko rizagendaho agera kuri miliyoni 30 z'amadolari yabarirwa muri miliyari zigera kuri 30 z'amanyarwanda. Riziyambaza abakarani 27,000 batoranijwe mu barimu bo mu mashuri abanza n'ay'inshuke kuko aribo baboneka mu gihugu cyose kandi bakaba bari mu biruhuko. Ibarura rusange riheruka ryari ryabaye mu myaka 10 ishize,
icyo gihe rikaba ryari ryagaragaje ko abaturage b'u Rwanda bari miliyoni 10.5, ubu bakaba bakekerwa mu bagera kuri miliyoni 13. ubu naho ni umwanya w'inkinamico urunana. Nadine akomeje kwima amatwi inama agirwa zo kutangiza ibidukikije. Hagati aho umwana wa Mutesi aragenda arushaho kuremba. Biraterwa n'iki? Kurikira ikinamico urunana. Umugore yasaze cyangwa uregwe Karame ngutumye iki? Sinkubwiye ntimaze gukaraba mezi cyase nikize koko? Harya mbabarira Rureme. Rwose ubu ngubu mba nataye umutwe ndumva ntazi n'icyo ngiye gukora. Ataye umutwe? Cyane. Kubera ikize kandi? Wowe se ntureba uriya mwana wa Mutesi uko ameze? None se uretse kubarira cyane n'iki kindi yabaye? Uriya mwana ejo rero twagiye kumukuza ibyinyo. Uti? Ariko kuva twavayo aho kugira ngo akire ararushaho kuremba. Ubwo se murabigenza mutera? Mva Ruremesha di urabura kungira inama y'icyo twakora ugatangira kwigira ntibindeba ngo turabigenza dute? Ubwo se mubigenze mutera? Ntago mbizi. Ariko se mwamusubije kuwa mukuye ibyo byinyose? Ariko Ruremesha nawe ntukajya ukina. Turamusubiza se bamukorera iki ko n'ubundi yarangije kubimukura ibyo byinyo byarangiye? Ikibazo aho kugira ngo akire akaba ari kurushaho kuremba. Mwamubaza niba nta yindi miti aho umwana wakomerewe babitewe nuko bamukuye ibyinyo, cyangwa se nimujye mu kigo nderabuzima. Mitiweli se nitwayishyira? Ubwo se abaganga natinyuka kubasobanurira ko umwana yarembye bigeze hariya kubera ko ari ngewe wamujyanye kumukuza ibyinyo, ubwo numva nabisobanura ngo iki koko? Uramenye ntaho njye. None nyine wabasobanura uko yafashwe ukababwira ko nyuma waje kumujyana mu Kinyarwanda bakamukura ibyinyo, none aho gukira akaba yarushijeho kuremba. Abaganga rero baba ari abahanga bo ntibabura imiti baguha rwose umwana akazanzamuka. Nyine nanjye ndabizi yuko ngiye kwa muganga batabura iyindi miti bamuha umwana korohera. None wamujyanye nyine. Ariko se ubwo natinyuka gute kuvuga ko nyine nagiye mu bavuzi ba Kinyarwanda kandi buri munsi batubuza kuvuza abana muri magendo? Nabitinyukana. None se niyo ubuntu mama sinkwishyura. Ariko kuwishyura bivuga ko ugomba gukora ibyo wishakiye. Ese ko ntakorora. Ese ibyo nkoreramo nishakiye nibiki? Nakwiyamye kangaye gucana ibyo bicupa by'iplastique n'ibikoto byashaje. Uri nyiyama gucana ibiplastique se wamaye ibindi ncana ndabyanga. Ndinda gushakira ibyo ucana se abandi bapangaye barahana ibyo bashakira ibyo bacana. Nuko ndeka buri wese agira uko abaho urumva. Niba bafite ingufu zo gucana se nge nkabo ntazo mfite kuko utandika ngo ncana ibyo mfite. Ikibazo wowe ibyo ucana bibangamira ubuzima bwa bagenzi bawe kandi nawe ubwawe bitagusize. Reba nk'ibyo biryo utekeye umwana urebe n'umwotsi ubyuzuyemo. Ubwo sarabirya. Erega wa mugabo uzirikane ko gucana ibi plastique atari urukundo bifitiye. Ahubwo simfite ikindi nacana kandi ngomba kurya. Nade niba wowe ari uko wiyemeje kubaho birakureba, ariko ntabwo ugomba kubangamira abaturanyi. Ikindi kandi ibi plastique ucana byangiza ibidukikije rwose. Umva rero nkubwire boss, icyo dupfana inzu yawe mbamo nanjye hakwishyura buri kwezi. Genda ukwezi nigushira uzaze kumbaza amafaranga y'ubukode. Ariko kunyigisha uko mbaho nta masezerano nabyo dufitanye urumva. Ukubaho nabyo ngomba kubikwigisha Nade. Kuko uba mu nzu yanjye. Ikindi kandi n'imibereho myiza y'abaturanyi bawe irandeba kuko iyo babangamiye ninge bareba ntabwo ari wowe. Genda rero bagure ko Nadine atarwara umutima. Ibyo nibyo bivugisha Nade. Nkubwiza ukuri kubungabunga umwuka mwiza duhumeka n'inshingano za buri wese. Urabyumva? Nukomeza kwanga kumva ibyo nkubwira nzajya kukurega mu buyobozi. Waratinze. Reka maze nitebe telefone nkureka. Allo? Bimeze bite Patrick? Ni sawa Nadi. Ubu tuvugana uri hehe se? Ndi mu rugo sha. Ntese ibiryo nsigira umwana mabuja azaje se? Oyate gutekanye ntabwo araza Nadi. Ariko ngufite amakuru ashyushye. Amakuru ajyanye n'ibiki Patrick? Wa murima wawe nawuboneye umukiriya. Reka uravugisha kuri Patrick? Kandi n'umukiriya ufite gahunda yo kugura. Urabizi? Hamagara umukiriya mubwira sana amafaranga duhurire ku murima. Iyo by'umwana mise bikuraho. Ndaza kubiteka nyuma cyangwa mugurire muri restaurant. Zana kadobo ushyiremo amazi ushyiremo akano gasune di ntabara uno mwana. Ntabwo wakumva ko yafashwe muri iri joro nk'uko bivuga. Ni iri joro rwose ndetse ntabwo ari nijoro cyane. Yafashwe mu rukerera ararira nuko ndavuga ntaho bukera rwose ndahita nihutira kwa Nosi yatandebera icyo arwaye. Ko nteye ubwoba murebwa yi.
uyu mwana yafashwe muri uru rukera akaba afite umuriro ungana gutya koko. None se urashaka kumbwira ko atari bukire Nosiya? Dorere ahubwo ari kuva amaraso mu kanwa. Uyu mwana arwaye iyo ndwara mwuka byaramo. Nyine musuzume nk'umujyanama w'ubuzima wabihuguriwe undebera icyo arwaye maze umuhe n'umuti Nosiya. Oya urambeshya murebwa yi. Ntabwo nkubeshya. Nako reka manze mpamagara imbangukira gutabara. Mbwiza ukuri. Kuko uzi impamvu uyu mwana arembye gutya murebwa yi. Ncika amaguru ngendesha ikibuno ntacyo nzi pe. Ubuse naba hari icyo nzi simba nakubwiye koko. Ni umujyanama w'ubuzima Nosiya ata. Muntabare munyohereza ambulance hano uva mu mudugudu mafite umwana urembye cyane. Niko murebwa yi. Karame. Ubu utambeshya koko. Uyu mwana yava amaraso mu kanwa hakaba hanabyimbye gutya. Ntacyo yabaye. Nyine uyu mwana amaze iminsi arwaye ibyinya. Nabonye rero bimurembeje kandi nzi ko kwa muganga batabivura. Mujyana mu Kinyarwanda noneho kugira ngo yoroherwe ararushaho kuremba. Ariko munyumvire koko. Murebwa irenda kuza imyumvire yawe iragoye. Ubuse koko uyu mwana banje kujyana muri abo batindi babanyagwa ngo ni ba magembe. Arabaho koko. Nukuri nanjye n'ubujiji no kutamenya. Ariko ibyo nakoze byose nashakaga kurwana ku buzima bw'umwuzukuru wanjye. Kandi ejo naje gusura umwana uranshushushikanya ngo ningende ngo umwana ni muzima nta kibazo afite. Naho wateguraga kujya kumukuza ibyinyo. Nukumbabarira rwose mujyana. Ariko se kwiyambangukira gutabara itinze ubu nta kantu waba umuhaye rwose akazanzamuka. Ngewe nk'umujyanama w'ubuzima urabona nakora iki? Urabona nakora iki ku mwana mwahemukiye gutya koko? Ndwanaho rwose. Niko wa mubyeyi we. Kuko hari igihe tutababwiye kuvuza umwana igihe agifatwa n'uburwayi. Kere. Karame. Ibyo kubura urabona ari byo? Reba hari inyuma yawe mu nguni. Ariya si amatotoro. Ubuse nka hano mu nguni zahageze gute koko? Ko nari nazisize hariya ku muryango. Ngo ku muryango. Erega inkoko ziri umwanda cyane wa mwana we. Nako nta matungo yose. Ni nayo mpamvu atari byiza kubana nayo mu nzu. Yego zigira umwanda ariko none ntabwo waziraza hanze. Ubuse ibisambo bigarutse bije kwiba ihene bikantwarira inkoko. Yewe ibyo ni ikibazo kugutwarira itungo waruhiye rigakura ukaba wariteganyaga kurikuramo amafaranga. Ariko rero nanone kurarana nayo mu nzu nabyo si byiza. Reba nk'aya matotoro yuzuruje aha ngaha mu nzu. Urabona atari ikibazo? Nakundi nyine nzajya nzinduka nkubure mu nzu ariko sinaziraza hanze papa. Oya Kere ugomba kuzisubiza hanze rwose. Kuko niyo wahakubura rwose ute nihacya ngo hashiremo n'umunuko. None se nibazinywa muzazinyishura papa? Oya ntabwo bazaziba. Kuko bunafashe ingamba nshya. Ngiye kongera nge ndara mu kiraro cy'ihene kugira ngo nzicungire umutekano hamwe n'izi nkoko zawe. Niba uzajya haramo nta kibazo nanjye nkoko nzazisubizayo. Ariko iyo aba ari ukuvuga ngo tugire icyizere nawe uzazitwara ntabwo nari kuzisubizayo da. Kwizera ko ntacyo zizaba byo ntitwabivuga kandi ubwa mbere barazitwibye tukabyibonera Kere. Ariko rero nukomeza kurarana nazo mu nzu nabyo ni bibi. Kuko si ibyo n'uyu mwanda zitera. Mwaramutse kwa Bushombe. Kutuviramo indwara. Kwa Bushombe mwaramutse. Uso umuntu uhamagara hano raki. Niko kiri. Ubone. Tumva vuga. Mwaramutse. Mwaramutse mugeni we. Komeza uze ntiduheje. Waramutse Busho. Mwaramutse. Bitekwe. Ewe, wowe umukobwa we rwose muraganira mugahuza urugwiro. Umuntu akaba yajyabona ikamwanzi muri kujya inama. Yewe. Kireze ko nabamaze kuba inkumi. Yakoze da. Asigaye yicara rwose tukaganira rimwe na rimwe akanyungura n'ibitekerezo da. Yitese kudusuye mu gitondo mugihe. Yewe, ngiye ku murenge. Nenje kureba niba ufite umwanya ngo ngezeyo. Ku murenge. Koko. Niko se mugihe. Ubwo urumva umwanya wo gukorera amafaranga nawe ubura koko. Reka mensubize utwo narindimo none nze tugende. Ugiye muri bya bibazo bya wa mugore se? Uruvuga Jack se wanyangirije umwana Busho. Ugiye kurikirana se ngo menye aho bigeze. Oya. Eka. Biriya byageze mu nzego zibishinzwe zizabikurikirana. Ngiye ku murenge kwirebera ibyangombwa by'ubutaka bwanjye. Uyu murima ari mwiza rwose. Ni mwiza pe. Naringize ngo hari cy'ubunenga da. Buriya na hariya hahinze naho nahawe birafatanye. Nuko nahihereye umuntu akahahinga imyumbati ariko naho nahanje.
nuko no muri ahantu kure ariko undi nko ku muhanda aya mafaranga muca rwose ni makeya n'ubundi arera ni make cyane kuva rero mwumvikanye mureka tuve mu magambo tujye mu bikorwa mwishyura nanjye mbona yanjye nta kibazo amafaranga ndayafite rwose kuri banki nkaza tukajya nkajya kuyabikuza we urumva se twabyanga mukiri ahubwo se turatega amagare cyangwa amamagara abamotari baza badutwara umva Nadi ndakumva wibuke ko ntagurishije menshi rero utawe washakaga urumva ubu urarenga aho ndayatwara uyatwara se ubutaka bwawe bagurisha none twumvikanye ngo iki twavuganye ko ufata 10% iyo twahagurishije de ibyo bindi se ntibitunzana ndakwiyamye ariko se ko muramuterana amagambo yo guhamagara moto ngo tujyane tujye kureba amafaranga ese ubundi ko ntabajije ibyangombwa murabifite ibyangombwa by'ikisi ko nakubwiye ko ngewe ntari umuntu ujya mu bintu by'ubuhinzi numva ibyangombwa by'ubutaka nabibonera umwanya koko ntunyumvira ra nose uturagura niba koko ntazi ahantu nguze niba arahawe kwikemeza ko ubutaka ari ubwawe cyangwa kikwanditseho kumva nagura gute mbega umugabo ese nayo urimo aha nahanjye rwose nta muntu n'umwe tuhaburana urumva nta n'utabizi di ntabona icyangombwa none se usibye kwimbwira mu magambo mbibwiye nawe ni umukomisiyoneri wawe ikemeza ko umurimo ari uwawe ku buryo ntatanga amafaranga nyinize ko umurimo ari wawe ni iki hera ku murongo ugenda ubaza bariya abantu bose twatikanyije utuye umurimo ni uwande niba umuntu n'umwe ukubwira ko atari uwa Nadine umenye ko nkubeshya ntunyishyure ntabwo ngewe natinyuka kugura ubutaka budafite icyangombwa kuko nicyo cyonyine cyemeza ko ubutaka ari ubwawe ari nayo nguriye bwumva nabitinyuka gute koko bose nahe rwose uyu mugore afite indi mirimo yiberamo nk'uko abikubwiye usanga ibintu by'ubuhinzi rwose atabikurikirana cyane ariko muri rwose nawe kandi urumva nanjye rwose sinakora ikosa ryo kuranga imari itari iya nyirayo niba ari uko bimeze rero najye kwandikisha ubutaka bwe numara kwandikisha mwabonye icyangombwa uzambwenze tugure njyewe sijya nkora n'abantu bamenye se gutyo ubusanzwe none se ubundi wari ufite gahunda yo kugura cyangwa wankinisha gahunda yifite ariko muzana icyangombwa ubu se ngiye kubikuza amafaranga yanjye kuyanze nyabike mu maso ubu nyasubize kuri banki none se waruje kugura ibyangombwa cyangwa waruje kugura umuntu uyazana icyangombwa tugure kankwa mbese kutavuga byagenze bite mvuga iki ariko cyangwa niwabonye ko natahanye amafi uyu munsi rwose ni gukubita umusozi tukimara amerwe ibyo se nibyo mwagize umurato ko mwaguze amafi ariko se kankwa ubu twaherukaga agafi ryari koko maze ndakuzi uyu munsi ntihongere gukora ku mutwe w'ifi byawo nabimenye ngo umutwe w'ifi utuma abana bamenya ubwenge tuzajya tuwuha abana kirere nabo Obama nibo bazajya bawurya muzahamana agakiza kanyu wabaye iki ko mbona utishimye rwose ubu se nshimishwe n'ikira ushimishwe n'iki ubu se kuba mvuye mu kazi nkibuka guhahira umuryango kimwe mu bikomoka ku matungo ntabwo ari ikintu cyiza wakwishimira yego mbega abandi bagore bajye birirwa bagupfumbata ubundi ngewe nshimishwe no kuba wonguriye za mafi gahora abagore bamfumbata ni bande wabakuye wabwiwe nande erega ubwo urashaka guhakana nk'aho ntakwiboneye uhetse mugeni yagucigatiye mu nda ariko se kankwa ubu kunshigatira mu nda nibyo uvuga ngo abandi bagore birirwa bamfumbase koko kankwa burya se kugufata kuriya akaguhobera wese bitaniye hehe no kugupfumbata ariko se kankwa nzi rwose iryo fuha ryawe nifurika wajya urigabanya koko wajya urika gukabishya yafashe kuriya arankomeza kubera ubwoba bw'uko yahubuka kuri moto hari ikindi cyayimuteye se wo uko ubireba noneho abagore bose utwaye bagucigatira nka kuriya nyine ufite ubwoba bw'uko yahubuka amfata mu nda agakomeza busho nta wundi mugore wemerewe kugufata kuriya usibye ngewe ngenyine di naho bihera batwara abagabo b'abandi ariko nk'ibyo bigambo byose uvuga ni ibyiki ubwo abo nzajya ntwara batamenyereye kugenda kuri moto bagashaka kumfata ngo batagwa nzajya mbabwira ngo ntibankoreho rero wajya utwara abagabo gusa se abagore ukabareka ariko iryo fuha aya mategeko ya Kankwanzi se Bushomba azabasha kuyubahiriza ra umukiriya wa Nadine asaba aremera kumugurira atamuhaye ibyangombwa by'ubutaka ntuzacikwe n'ikinamico runana y'ubutaha barakoze bagenzi bacu bo mu runana aha niho amakuru yacu y'uno munsi agarukiye gusa ndabibutse yuko uwahoze ari cegera c'umushikiranganji wa mbere Raila Odinga yavuze ko agiye kuburana muri sentare aburana ibyavuye mu matora mu Rwanda hatanguye uyu munsi ibarura rusange canke rusansuma y'abanyagihugu aya makuru yarahagarikiwe na Prudence Nyumva Mark niyo nkuru nje narinda yabashikije musikara amahoro